Pa moji stavovi su manje više poznati jer ja sam imao prilike da iznosim svoje mišljenje kroz sredstva javnog informisanja više nego otprilike jedan prosječno prisutni ovdje na ovom skupu. Međutim, ja ću svoju pažnju da skoncentrišem na 3 pitanja ovdje. Očigledno je da će se dalje pregovarati. Međutim, u svim dosadašnjim analizama ja sam sumnjao u iskrenost agresora. I mi moramo postaviti jedan uslov. Ukoliko se ide na neko rješenje oko kojeg se složimo, ta unija bi mogla da zaživi tek onda kada se ispune uslovi iz tog sporazuma. To je jedan zahtjev koji mi treba da postavimo. Jer molim vas, ako se sada potpiše taj dokument, ovo predsjedništvo, ovaj parlament, ova vlada jednostavno prestaju da postoje. Pojavljuje se u istoj ravni Karadžić, Boban i neko koga SDA postavi i onda se formira nekakvo predsjedništvo i napravi se od gotovog veresija. Treba postaviti pitanje da, ako se ide na uniju, unija će zaživjeti onog trenutka kada se agresor povuče sa okupiranih teritorija, kada se ukloni teško naoružanje i kada se reši status izbjeglica. Tek onda ova sadašnja vlast, demokratski izabrana, bi mogla da preda vlast toj uniji. To je argument koji međunarodna zajednica ne može odbiti, a istovremeno se testira se zaista da li je agresor spreman da prihvati ovaj sporazum. Jer njemu treba sad nekakav sporazum da bi se Srbija oslobodila sankcija, a onda će razvlačiti, neće hteti da povuče svoje trupe. Čak ako se sjećate na onoj skupštini na Palama, neko je od njih rekao, ma dajte vi, ajmo mi da ovo potpišemo. Ovo ti je kao neka presuda, vi znate svega 10% presuda se realizuje. Mi ćemo potpisati i nikad se nećemo povući sa okupiranih teritorija. Prema tome, ja bih predložio da naša delegacija zatraži da jednostavno, ako se postigne zadovoljavajuće rješenje na terenu, da onda unija zaživi onog trenutka kada agresor povuče svoje snage, kada se reši pitanje izbjeglica, tek onda da zaživi taj novi model. Drugo pitanje je pitanje Neuma. Čitava igra se vodi da se ova nekakva Bosanska republika zatvori. Okružena je sad Srbijom, s jedne strane, s druge strane Hrvatskom. Sad treba napraviti dupli obruč jednom Karadžićevom državom i jednom Bobanovom državom. Ljudi kažu u inostranstvu, pa znate šta, ako vi date ovih 26 km obale, ove međunarodne granice, kako vi mislite da mi vama pomognemo u buduće ako vas opet napadnu? Kao što je verovatno, kad se potpiše da će onda intenzivirati napad, onda je to rat u nekakve 3 republike unutar Bosne i Hercegovine. Tuđman i Milošević se oslobađaju umiješanosti jer je to sad unutrašnja stvar. Zašto vi dajete Neum toj nekakvoj Hrvatskoj republici? Prije svega dobro se zna da su Neum izgradili radnici Željezare, Pretisa, Unisa i drugih, da je to prije 10 godina, tamo su bile nekakve 3 kuće samo, tamo nema nikakvih ni bogomolja i tako dalje, nikakvih svetih mjesta. I zašto bi se sad taj Neum, koji je jedino parče međunarodne granice, jer sve ostale granice su sa Bobanom i sa Karadžićem, to je jedino parče međunarodne granice, treba predati njima. To nije nikakvo sveto mjesto, kad su poklanjali Posavinu, kad su poklanjali bogomolje, jednostavno sve je na rasprodaju, ali kad je u pitanju Neum, ja mislim da se to ne može dati iz razloga što onda svaka odbrana postaje iluzorna, ukoliko se agresor dalje odluči na rat. Jer vi znate što kaže naš narod, zemlja tvrda, nebo visoko, ne može da se nikakva pomoć sa strane dobije.
Prema tome, tu je prostor, tu su jednostavno, molim vas, kakvi su to pristupni putevi? Mi sad imamo ugovor sa Hrvatskom za korištenje luke Ploče. Mi smo tu luku izgradili smo prugu od te luke. I sad postoji ugovor i po međunarodnim pravilima i tako dalje. Ako mi potpišemo sa njima nekakav dogovor na 99 godina, oni jednostavno organizuju dole štrajk, mi ne možemo da koristimo tu luku, mi onda idemo kod Saveta bezbednosti, Savet bezbednosti donese rezoluciju, nema niko da sprovede tu rezoluciju, jer neće niko da pošalje vojnike, da oni ginu tamo sad za nekakav nesporazum oko luke i tako dalje. To nije rešenje. Ako budemo imali, odnosno ukoliko ne budemo dali Neum, onda može se govoriti o korištenju luke Ploče kao pogodnijeg rešenja ili ekonomičnijeg rešenja ako to mi želimo. Međutim, da se mi zaključamo da nemamo ni komad međunarodne granice, to bi bilo samoubistvo. Vi ne možete sjesti u auto iz Sarajeva i otići u inostranstvo, a da ne tražite dozvolu od Bobana ili Karadžića. Mi možemo, šta ja znam, da imamo nekakav ferry boat ili brod od Neuma do Barija i tako dalje i jedan dio međunarodne. Naša je stvar da li ćemo razvijati dole petrohemiju, da li ćemo razvijati trgovinu ili to. Jednostavno, mnogo je uloženo u taj dio Bosne i Hercegovine. Tamo ostalo, ako izbrojite čije su kuće, najviše tamo ima Sarajlija sad u opisu. Prema tome, to je prostor na kome se ne može popustiti. I molim vas, posljednja stvar. Vi ste primijetili da između pregovora u Ženevi i onih rezolucija Ujedinjenih nacija nema nikakve korelacije. Trebali bi jednostavno da postavimo jednostavno pitanje Savetu bezbednosti da se izjasni o statusu teritorija na kojima je izvršeno etničko čišćenje sa genocidom. Da li te teritorije treba da pripadnu agresoru? Ali jednostavno da odgovori na to pitanje Savet bezbednosti. Jer sve rezolucije koje tretiraju to pitanje zaobilaže direktan odgovor. Na taj način, sa ova 3 pitanja, mislim da bi se moglo krenuti u dalju razradu i dalje pregovore o miru u Bosni i Hercegovini. Hvala vam.